بله بین رجا برف پیشات هری داویه لروج آوای کردستان و بتایبتی لکوبانه کو نزدیک دبج 4 حیوان ایرو برخودانا شروان یپگی و یپجی به گمان بالیکاریا هزکا پیشمرگه بردامه لکوبانه دو جاده دن جدست داعش هاتنا پاخش کرنو 28 تروریستن دنجی هاتنا کشتن لگوری راگهاندنا کان ناوندا چاپمنی و راگهاندنا یکینین پارسنا گل یپگی لکوبانه رج بو سر بنگهن تروریستن داعش بردامو برف زدابون جديدشا دنفبرا شروان و تروریستن داعش لگوری ورا گهاندنا یپگی شروان لچپرا باشور رجلاتا کوبانه رش کرنا سر تروریستانو دو شقام دو جاده لدست داعش باقش کرنا ده انجام جدا 27 تروریست هاتنا کشتنو کلخن حف جوانجی لبردست شروان یپگی دانا و دست بسر رجای کازور یا چکو تقمانیان دا جی هاتیا گرتن ده بشک دنیا و راگهاندنه اما جبه که هاتیا کرن که دو شروان یپگی و یپجی لنزیک گنده توینا لحسکه هرش کرنا سر تروریستانو ده انجام دا تروریستک هاتیا کشتن. بله بین رجا لاستودیو کورسات نیوز ما میوانداری برایس هوزان عفرینی چالاگوان سیاسی و هروسا روزنامه‌وان کریه که هوزان بخیراتن جاردن بو استودیو کورسات نیوز یعنی لوان روزان ام دگهین مها چاره برخودانا کوبانه و هیانها شر بردامه از خوازم پرسکی بکم عندي بجنها جبرد جواریا سرمایه شر دناف کولاناندا کیم بویه قالوا داعش توشي سرمایه بوینه یانجی شروان نیپگی سپاس دکم جبو برخودانه ول رجاوا ول باکور ول همشونه ول رجاوای کردستان ول باشور رئیس سلاو لو پیشمرگانه ولو یپگا و گریلا او پرسیاری ایوا براسی پرسیاری کی گرینگا اگر ایمه تماشا بکن يعني يبهجا ويبهجا براستي لو روجانا د ايرشي دانا د روشا اوبراسيون دانا ساربونا وان از باورناكم هبه و اونا كاري خوجي دوام دكن نهاجي مشتنور نها دور بيتش كريني دايا وهندك موي اواجي بتمامي بكبد است يبهجو يبهجا وهيجي كردي اما بيجم داعش نكاري وكو بري برخوبت جبرجو او هزوانی اراده کو دخواستن بردوام کن لکوبانی نما یعنی از کارند ویدیو کیده از نشانه کی بدم یعنی ویدیو درد که پروپاگاندا دکن د پروپاگاندا خود چه دبیجن چونکه اول دیار ایجی تشبیه نمانه دبیجه خود تعالی اف شونا پر پیروز دیه جبوی ام ویرا دبیجن چاوه اسلاما و دبیگو ام بپارزن ام خودی درکن وقت اسلام یعنی چه وقتی دنیای گوتن کوبان پیروزه چه وقتی القرآن گوتیه الاسلام گوتیه کسی بحث کوبانی نکریه اما دبردن ها چی دبیجن عرب دبیجن عین العرب او دبیجن عین الاسلام يعني اوان نكرنا عين الاسلام يعني بخبر كوبن تاريخ الاسلام ده قناوتي اخفتني يعني اما تاريخ قهرمانتي ده درويش عبد وان ده دلال ده او هاتي بيكوني يعني وهاتي شروع بكرن يعني اف نشانه چيه يعني داعش د لشکری و عسکری دا بسر نکد ایدی دخوازه به مسئله مذهبی و مسئله فکری تشتندن چه بکن جخورا درست بکن و خلقه بخوب بینن باشه كاكو زان يعني ام دبينين كو افروج بردامه وشرو بافشون بردام يعني از خوازم لسر هندك شتن تايبت بسكنم دما كو هندك كنال راغاندني ميديان كردستاني جي تركيز سنخاله كن بنجهين دي كان دبيجن كو انها او پیشراوی شروان یپگی و یپجی راسته يعني ام همو دخوازين کوبانه ایرو بری صبه بتمامی به رزگار کرن لی او ترکیز لسروی هزا پیشمرگی دیکن کو بگومان ام شانازی پیدکن چما او کانال راگهاندنه دبیجن اگر او هزا پیشمرگی نبانها کوبانه بتمامی دیکت دست داعش چه گرنگی کی به برخودانا یپگی و یپجی نادن بنرنا صدام چه يعني براستي د روج چلی دا از بخول و دری بوم يعني لکوبانی بوم دي تراوش يعني پیشمرگی ناوت بون يعني او مسألة كانت اساسا فكري واندا تنبيو نادي فكري يبقى كده يعني ازانم يعني او مسألة بهاتنا پیشمرگا نه هاتنا پیشمرگا جي احترامي يعني بيو اوليكار
یعنی هاتونا پیشمرگا بو آلیکار جبو رزگار کرنه بزودترین دم اما نه تیوی و تایی کو پیشمرگا نبانا کوبانی دکت چاوا 40 روزی و دمه لبر خود بون و تشتكي واتنا بوكات بيجي كوباني بكاتو يعني او تشتا يعني بس ازكارم بيجم ليداني فروكان جنگي هيزن هفايمان رولا وان هبو او جي شو وقتي هبو پشتي بيشتو هفتي مهدا بريوي لدردور ددان راس ندكرن بريوي سياسات كون هبو اما پشتي كو شما او سياسات هذا فشار زياده بو بيشتو هفته مهدا فشار خلقی زیاده بود مظاهره زیاده تر چی بون د خوپشاندان دا آشکاره دگوتن هیزن هفایبان درو دکن راست ناکن و هر وها پیفدار یپگی برز جان پولاد جان هلوست آخا حشک نشان دا همبر هیزن هفایبان داگو بله کاکوزن يعني واشنطن جهدارية وان همو ناراضي بونان كير وداخويانين يپگی يانجي دسپیکی کو ایرج لسر کوبان هات کرن باراك اوباما قلت كو دي استراتيجيه دا مدنيه كوباني امتني تركيز لسر العراق دكين شما يعني جبلي وان خالن كنت بحث كر شما امريكا انها تركيز دكت سر كوباني نا دوي دمدا جي وكو اقدار بون برادران كتير شواني كردستان ده هولدان كي پر بهز دابون لقال امريكا همو كزانه هولدان هر وها لقال يپگه جوین لقال امریکا چی کرن و دمیدو جی هن و شورت براسي آشکار نبو چون که روش نو کنا کابو یعنی وا چاقه بنهینی داد کرن یعنی یکیتی نشمانی کردستان پیوندی يپگه و امریکا بنهینی چی کر یعنی و دمی روش جدا بو امریکا جی هن را نگهاند بو اما پشترا هدی پشتی گوچک لکوبانی هاتن آویتن ج يپگه را ج عالیه هزن اف پیمانی فروکان وان و دمی هدی مثلا آشکار بو ایدی چوندنا پیشمرگاجی و دمی ایدی ترکیه کتبن امر الواقع حتی قبول کر یعنی دکارم بیجم هن رولا یکیتی نشمانی کردستان دوی مسئله کوبانی که هیزن هفایمان جدی بگرن و فشار خلق کو خوپشاندان لهمو دنیا کرن و روجا کوبانی بو روجا که دنیای جهانی و برخودانا یپگی و يپجي واكر دنيا عالم همو نچار ببن ورن كوباني آري كاربن يعني از دكان نمونه كي بينم وزارة برفاني امريكا گوتنكر گوت ام چما ام هاتن آري كاري كوباني دكن برخودانا هزن يپگي و يپجي بقهرمانتي وان هيشت كأم ورن آري كاربن يعني خو اعتراف دكن يعني بله باشه كاكوزان لدسبيكي من برسكر ازبارم بتمامي برسوا من ندا هناك لاين وهناك كانال دخوازن جشيانو كارينن يپگي ويپجي كيم بكن ارمان جوان چه دوي دمي هستيار ده از بيجم بريجي من قلت براسي هر كانال كي كردي اگر هول بده لكوباني رولي يپگي ويپجي كيم بكي آن لاواز بکی از بیجم گومانا هر مروف که سر و کانالی هیا او کانالا خدمتی گلی کرد کار ناکه او کانالا فیتنه درسته که دناوره پیشمرگا و یپگا و یپجی دا و هن لشنگارجی به پیچوانه وید بیجی یعنی به شنگارجی ده بیجن تنها هیزی پیشمرگا جیجیگه هیزی پیشمرگا هیزی که دیگه تو نه لآریدا لهمون نوایه يعني چما وجداني انسان نه اخفه چما كورسات نيوز راستيا دبيجي چما كورسات نيوز اوجي يعني جريدي عاليه كيكو بيشمرگي خواهنه چما دبيجي لكوبانيه هانايا ولشنغالي هانا چما وقت لازم مقارنك تشيكم دنفبرا كورسات نيوز لازم خوازم زعما بس طبعا تشيكو شيان شروان يبقى كم دك يعني قالوا او اجنده لا انا اكيد اجي دبي وارده دخوازم بيجي ادبيجم يعني دمي يقول نمونه كورسات نيوز يعني قال لي كورسات جي بيورنجي نيزك دبي يعني جورج كيني جي بورنجي نيزك دبي يعني دخوازن قشتي راسيا نشان بدن لي بس هنا القناه دنا راسي ناخذ منافقكم يعني تين ناس كرن يعني از هيفي دكم يعني او نيزكبون نايكرن يعني باش. او نيزكبونا جبو راستيا دوزي قالي كرد روابونا قالي كرد زراره يعني اوجي احتمال هنجار هذاك نسي باينمير طيب باشا باينمير دكي بس او بيجر شما قبول دكي ايغو بيجر قبول دكي شما او ايغو خبري حاضر دكي نوچه حاضر دكي شو او قبول دكن يعني ريفابرنيا
كوتا ريفابري و كانالي قبول باشه كاكوزان ام بين سر مجارك دن كو بروسيا سياسيه لروجافا ام دبين باشتراكاتنا دهوك يا بستودوي تشريا يا كم هات امضا كرن ام دبينين نها ناكو كي تشبوينو جوين بي امادبونا انجمن اجتماعيه كردي انا كسا برايفت دوجي سينا محمد افسروكا انجمن جلجوت كو او سي نوينرن انا كسين شرعينا او دفي انكو جوت نابا انجمن اجتماعي برياره بدا بتاكلانا دفي ركتنك هبه كو اندامن لفغاريا سياسي دور بخا قالوا يعني شيء ميكانيزم قدنين كو جفين دست بكن انا كسو تفدم جاردن جفين خود دست بكن بيفان ناكو كيان هذا تشتكي واقع بيجم يعني ركفتنا الدهوكي جبنجه ودا جاليه ائتلاف الاجتماعي السوري اوبوزيسيون اخوان المسلمين نهض قبول كرن جوير وجدا وان سوزا تقدانا و دان و سه بارتيين دندر انجمان دوجي و ناراضي بون و ناراضي بون او سه بارتينا اگر به خاطر از ناویانجی بجم اوانجی آن هاج ایگو مشکلات داخل اول کاری بجی ناویان سه پارتا پارتی دموکراتیک کردستان سوریا بله پارتی یکیتی دموکراتیک او پارتی یکیتی کرد برز برو ابراهیم برو هر وها پارتیا پیشورو برز حمید درویش هر سه پارتی خو کرنه یک و انجمان خصنا جیر کنترل خو و بخواجی دبن کنترل ائتلاف اجتماعی سوری دانه افس حزبنا ناخذن یک بنا کردا بین آوا کرن ناخذن تشتک به آوا کرن مخابن يعني از تشت عجب دبینم افریقا فتنا دهوکی کو برز سروکی هرم برز مسعود برزاني بخوا امضا كريه او بارتيناتين وقت از بيجم يعني اگر از لجي بارتي ديمقراطيك كردستاني عراق باما من محاسبه واحد شي بارتينات قناهاجي محاشيه خوشي دبن يعني من بقول وين تشدكن وتشوا في ريكافتني دوكي بيروز وين تكدن باشا انا كسد بجاكو مادام وانا يعني بن بيكرينا يا سا انكو دنگ داينا تفدم لركتنا دهوكي او ان بارتا ما في ما امان سي بارتا در بخين جبركو دنگ داينا تفدمه نه هل بجارتنا ليه دنگ هل بجارتنا ما دنگي نوفي خو بيو هل بجارتن ما في تدنيه تبيت شما دنگ داي فلان داري هل بجارتن يعني اراده آزاد از بي اراده خو آزاد دم مساله سياسي در برده مساله بو هل بجارتن ولا بقولنا تعيين دستك هي دقال وان بارتانو تفدم ودنگ داينا تفدم دم كده دفيابا دنگ دبانا نوينرن انا كسين بارتندن از بيجم نظام از ويتشتي همو جبنگه دا از بيجم او همو دجي خدا نينا اوانا همو حجه درست کن وکو هوليرا یکی هوليرا دو دیه تیمی کرنسی انجمان روجاوای کردستان و جارجی ادهو که دکنسی تفدمه و بخواجی باشه از پرش که بکم باشه 12 حزبون دندر انجمان دا نه 4 حزب مانه چما جبوچه هو کارکت چیه معنی خو اوا انجمان نما معنی خو حل کرنه نمونه اساس نمونه یعنی اوانا چما جبرگو اساس خدا اللي قال بارتي ديمقراطي كردستاني العراق يعني علاقته خو لقالوا او نروس يعني ذلك ما جبرجو اون علاقته خو لقال عربو هنا يعني وكو عربو حزكن جي بارتي ديمقراطي كردستان وجهري ما كردستان جي حزنوكن سياسته يعني بالراستي او بيوندي خو بيوندي تفدم شما رينادا كو انا كسا وان سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهره يعني او ديفيجن ما او بار در خستنا جي انا كسي وما في ما ام سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهرين طيب باشه جبركو ريباز اوان جي سي بارتي دو بارتي سركينا بارتي بريز شيخالي بارتي بريز نصر الدين كافنترين بارتينا ومازنترين بارتي انجماننا چاو دكانو وان درخينن چاو حق ملت خواه حق قوات خواه بتایبت پارتیا یکیتیا دموکراتیکا کرد لسوریه برش شخالی لحلب هيا لشامي هيا لعفرين هيا لكوباني هيا لحمشونك هيا ور پارتي برز حميد درويش يعني پارتيو بنمونه يعني پیشورو تنها الجزيره هيا يعني با اما راسي بيجن لعفرين پیش کسی خواه هنا يعني پارتي دن دیش بارنگینه پارتي يعني تنها و پارتي مازن چما دور بخینن
شما خو تن سه پارتی خو بکن اساس یعنی اف شاشتیه از بجم اجبوت دیرو که داخفم بلا بلکم نهاجی خو عاجز بکن بین شما او وادا اوی از وید رخنه دکم از شروفه دکم جبوت دیرو که و ریکا وان شاشه بلا ریکا خو بگورن و سه پارتینا بلا دناف خود بردام بکن و بلا مرجعیت گاتی آواکرن لیوگری سیاسی بخورد بکن ببینن که اگر نبه براسی دیروک ملت دوزا کردی لوان نت رحمه باشه کاکو زان یعنی اگر نه بینرک انکو تماشاوان بس 4 ساله روشا سوریا بردام و قیران سوریا بردام هر وصل ناکو کین نفبره آلین تفجر کردیجی بردامه یعنی افشر مزاری نیه بولان کردی کل دیوان 4 سالان دا نگهنا رکتنه و اف نعربو اسرائیلینا يهودينا كنا جهنا ركعتنا يعني نابت جهش شرمي جبو آلين سياسيين كرد لسوريا كو ناجهنا ركعتنا براستي يعني همو كردنها بيزار بوينا جواننا كو كين كردن سوريا يعني از بلا انا في برساري دكم شما يعني دقل في روشا كوباني كو روجانا شرفان يباجي وين يباجي تينا كشتنو الشهيد دبن اللي ام دبنين افناكو كي بردامه شما اعتبارك بو خونا الشهيدان جي اللي برشافنا خان نها نم از دیش جد بیجم مالی او پارتین گودو هندر انا کسیدا مالی نه يعني رئيس نج رج برئيس سروكي هريم رادقرن سروك مسعود برزاني ونجي جيكتين اجتماعي ومام جلال رادقرن اگر رئيس جوان را بقرتانا افتشتان ذكرن يعني وي يكتيا كردا ببارستانا مع الاسف وكو جريدوي بعربه وكو جريدوي بائتلاف السوري نجريدوي بهريم كردستان و اوی گود بیجن ام گریدای حریم کردستان نه راست ناکن او سیاستی که دکن جبور لهمبر پیاده و تبدم وان خوددن عالیه حریم کردستان یعنی چه راستیا وان جهریم کردستان حتی گو از آن پارتی دموکراتی کردستان سوریا برای سروکی حریم عالی کار کریه دعم که اما اونا دبن را لگل عربانه باشه حزکن بعرب رانه و نبه حریم رانه برانبر جدا اما راستی کنه جبوی جی او شهیدی گوتت بیجه شهید لکوبنی دکن او ناجی بوی کاری دکن از بیجم او جبرگو جار هيا برجواندی تک شخصی برجواندی مسئله دلار و آبوری و آوا چهوه پارتی دمی روجاوای کردستان کور کریه باشه کاکو زن یعنی برانبر جدا دماکو ام دی گشتا دم جمر پنج ایواری ام همو نوینرن پارتان دینن او جید برانبر جدا لی انا کسی دی بیجن کو تفدم سدما کو اف لیوگاری جوین لیوگاری آن کورکتنا دهو که سرکتی نبوده و نهات یا پراکتیزه کرن دی بیجن کو تفدم و اف لان پیاده سیاستا پکه که پیراو دکن و ناخوازن پرسن روز آوا چهار سر بکن یعنی اف تومت باره دجی هفته دوباره دبن و نه چهار سر کردن و رکاتنا دو که جهاد کردن و آنها کی بردامن و یعنی تهمت بار کردن هفته بردامه یعنی نرنا تل سرویه کی از دبیجم اگر پیاده و تفدم سیاستا و اجنیده پککی بکارتینن از چاوه ور ماشتکم لم مخابن او ناجی یه ائتلاف سوری یه عرب شوفینی بکارتینن اونا نه حریم کردستان خواسکا یه حریم کردستان لرجاوای کردستان اجنیده حریم کردستان به کاربانینا آن ای پارتی دموکراتی کردستان آیه کتی نشمانی کردستان از راستی بیجم حتی اونا کسی بحث نکریم اونا اجنیده ائتلاف سوری ای معارض ای گو روج دبیجن سری کد ببرن بس هم جعاره ند بیجه صالح مسلم ای بکوجن و کسد پیرا ادی باشه اونا جی لور بیدنگن معنا خور رازینه یعنی اونا از بیجم ای وان اجنیده عربی بعثی ای کفن و ای اخوانایا پیاده و تفدم جی یه پکیکه به اتشافه اون ماجد کنش برگو پکیکه کردستانیه بس افراد در عربی شوفینینه ائتلاف سوری عربی شوفینینه کجان باشه عبدالباسط سیداجی کجان باشه ائتلاف باشه ای پکیکه باشه یعنی عبدالباسط سیدا کومنتک بلاف کریه دبیجا کو اول روز آوار داد یعنی پیاده همو تفلی هف کریه تیک ده نخوازه پرسا کرد چهار سر بکلی روز آوا از وقت روزنامه‌وان کی سر بخو از باخفم پیاده پارتی کی نشتیمانی پارتی کی کرده پارتی کی حق سا هلاک بیا امک دایی حق سا ارگ دایی اگر پیاده نبا یا پگیج نکنه رولا خواب بنیا جبرگو پیاده پشت جوانه یا پگیرا یعنی ایرو دمیگو یا پگی نباجی و نها داعش
و روج بروج دست خلکه ما ببریا سرد خلکه ما ببریا و خلکه ما نتحال بوکو کانه ها رقی اون رقی اون دیبینه چه دبی چنابه ایرو باشه یپگی و یپجی به گمان بالکاریا هزکا پیشمرگه بردامه لکوبانه دو جاده اندن جدست داعش هاتنا پاقش کرنو 28 تروریست اندن جی هاتنا کشتن لگوری راگهاندنا کان ناوندا چاپمنی و راگهاندنا یکینین پارسنا گل یپگی لکوبانه رج بو سر بنگهن تروریستن داعش بردامه و برف زدابونی جدچه دنفبرا شروان و تروریستن داعش لگوری راگهاندنا یپگی شروان لچپرا باشور روجلاتا کوبانه رش کرنا سر تروریستانو دو شقام دو جاده لدست داعش باقش کرنا ده انجام جدا 27 تروریست هاتنا کشتنو کلخن حف جوان جی لبردست شروانن یپگی دانه و دست بسر رجای کازور یا چکو تقمانیان دا جی هاتیا گرتن ده بشک دنیا و راگهاندنه اما جبه که هاتیا کرن که دو شروانن یپگی و یپجی لنزیک گنده توینا لحسکه هرش کرنا سر تروریستانو ده انجام دا تروریستا هاتیا کشتن بله بین رجا لاستودیو کورسات نیوز ما میوانداری برایس هوزان عفرینی چالاگوان سیاسی و هروسا روزنامه‌وان کریه که هوزان بخیراتن جاردن بو استودیو کورسات نیوز یعنی لوان روزان ام دگهین مها چاره برخدانا کوبانه و هیان ها شر بردامه از خوازم پرسکی بکم عند بجنها جبر دجواریا سرمایه شر دناف کولان دا کیم بویه گلو داعش توشی سرمایه بوینه یانجی شروان نیپگی سپاس دکم جبو برخودانه و روجاوا و باکور و هموشونه و روجاوای کردستان و باشور رئیس و سلاو لو پیشمرگانه و لو یپگا و گریلا او پرسیاری ایوا براستی پرسیاری کی گرینگه اگر ایمه تماشا بکن يعني يبهجا ويبهجا براستي لو روجانا د ايرش دانا د روشا اوبراسيون دانا ساربينا وان از باورناكم هبه و اونا كار خوجي دوام دكن نهاجي مشتنور نها دور بيتش كرين دايا وهندك موي اواجي بتمامي بكبي دسته يبهجو يبهجا وهيجي كردي اما بيجم داعش نكاري وكو بري برخوبت جبرجو او هزوانی اراده کو دخواستن بردوام کن لکوبانی نما یعنی از کارند ویدیو کیده از نشانه کی بدم یعنی ویدیو درد که پروپاگاندا دکن د پروپاگاندا خود چه دبیجن چونکه اوا دیار ایجی تش پی نمانه دبیجه خود تعالی اف شونا پر پیروز دیه جبوی ام ویرا دبیجن چاوی اسلاما و دبیگو ام بپارزن ام خودی درکن وقت اسلام یعنی چه وقتی دنیای گوتن کوبان پیروزه چه وقتی القرآن گوتیه الاسلام گوتیه کسی بحث کوبانی نکریه اما دبیجن ها چی دبیجن عرب دبیجن عین العرب او دبیجن عین الاسلام يعني اوان نكرنا عين الاسلام يعني بخبر كوبن دي تاريخ الاسلام ده قناوتي اخفتني يعني اما تاريخ قهرمانتي ده درويش عبد وان ده دلال ده او هاتي بيكوني يعني وهاتي شروع بكرن يعني اف نشانه چيه يعني داعش د لشکری و عسکری دا بسر نکد ایدی دخوازه به مسئله مذهبی و مسئله فکری تشتندن چه بکن جخورا درست بکن و خلقه بخوب بینن باشه كاكوزان يعني ام دبينين كو افروج بردامه والشرب افشون بردامه يعني از خوازم لسر هندك شتن تايبت بسكنم دما كو هندك كنال راغهاندن ميديان كردستاني جي تركيز سن خالكن بنجهين دي كان دبيجن كو انها او بيشراوين شروان يباجي ويباجي راسته يعني ام همو دخوازين كوباني ايرو بري صبي بتمامي برزقار كرن لي او تركيز للسروي هزا بيشمرجي دكان كو بيغمان ام شانازي بيدكين چما او كانال راغهاندن دبيجن اگر او هزا بيشمرجن نبانها كوباني بتمامي دكته دست داعش چه گرنگي كي به برخدانا يباجي ويباجي نادن بنرنا صدام چه يعني براستي د روج چلی دا از بخال و دری بوم يعني لكوباني بوم دي تروش يعني بيشمرجا جناوت بون يعني او مساله كاتني اساسا فكري واندا تنبيو نادي فكري يبقى دو يعني ازانم يعني او مساله بهاتنا بيشمرجا نا هاتنا بيشمرجا جي احترامي يعني بيو اوليكار
یعنی هاتونا پیشمرگا بو آلیکار جبو رزگار کرنه بزودترین دم اما نه تیوی و تایی کو پیشمرگا نبانا کوبانی دکت چوا 40 روزی و دمه لبر خود بون و تشتكي وتنبي وكتبيج كوباني بكاتو يعني او تشتا يعني بس ازكارم بيجم ليداني فروكان جنگي هيزن هفايمان رولا وان هبو او جي شو وقتي هبو پشتي بيشتو هفتي مهدا بريوي لدردور ددان راس ندكرن بريوي سياست كون هبو اما پشتي كو شما او سياست هذا فشار زياده بو بيشتو هفتي مهدا فشار خلقه زیده بود مظاهره زیده تر چی بون د خوپشاندان دا آشکاره دگوتن هیزن هفایبان درو دکن راست ناکن و هر وها پیفدار یپگی برز جان پولاد جی پولاد جان هلویست آخا حشک نشان دا همبر هیزن هفایبان داگو بله کاکوزن يعني واشنطن جهدارية وان همو ناراضي بونان كير وداخويانين يپگی يانجي دسپیکی کو رجل سرکوبان هات کرن باراك اوباما قلت كو دي استراتيجيه دا مدنينه كوباني امتني تركيز لسر عراق دكين شما يعني جبلي وان خال كتب بحث كر شما امريكا انها تركيز دكت سر كوباني نا دوي دمدا جي وكو اقدار بون برادران كتير اجتماعي كردستان ده هولدان كي پر بهز دابون لقال امريكا همو كزانه هولدان هر وها لقال يپگه جوین لقال امریکا چی کرن و دمیدو جی هین و شورت براسي آشکار نبو چون که روش نو کنا کابو یعنی و چاقه بنهینی داد کرن یعنی یکتی نشمانی کردستان پیوندی يپگه و امریکا بنهینی چی کر یعنی و دمی روش جدا بو امریکا جی هین را نگهاند بو اما پشت را هدی پشتی گوچک لکوبانی هاتن آویتن ج يپگه را ج عالیه هزن هف پیمانی فروکای وان و دمی هدی مسئله آشکار بو ایدی چوندنا پیشمرگاجی و دمی ایدی ترکیه کتبن امر الواقع حتی قبول کر یعنی دکارم بیجم هن رولا یکتی نشمانی کردستان دوی مسئله کوبانی که هیزن هفایمان جدی بگرن و فشار خلق کو خوپشاندان لهمو دنیا کرن و روجا کوبانی بو روجا که دنیای جهانی و برخودانا یپگی و يپجي واكر دنيا عالم همو نچار ببن ورن كوباني آريكار بن يعني از دكان نمونه كبينم وزارة بريفاني امريكا گوتنكر گوت ام چما ام هاتن آريكاري كوباني دكن برخدانا هزن يپگي و يپجي بقهرمانتي وان هيشت كأم ورن آريكار بن يعني خو اعتراف دكن يعني بله باشه كاكوزان لدسبيكي من برسكر ازبارم بتمامي برسوا من ندا هناك لاين وهناك كانال دخوازن جشيانو كارينن يپگي و يپجي كيم بكن ارمان جوان چه دوي دمي هستيار ده از بيجم بريجي من قوت براسي هر كانال كي كردي اگر هول بده لكوباني رولي يپگي و يپجي كيم بكي آن لاواز بکه از بیجم گومانا هر مروف که سر و کانالی هیا او کانالا خدمتی گلی کرد کار ناکه او کانالا فیتنه درسته که دناوره پیشمرگا و یپگا و یپجی دا و هن لشنگارجی لشنگارجی به پیچوانه وید بیجی یعنی به شنگارجی ده بیجن تنها هیزی پیشمرگا جیجیگه هیزی پیشمرگا هیزی که دیگه تو نه الاردا لهمون نوایه يعني چما بوجداني انسان نه اخفه چما كورسات نيوز راستياد بيجي چما كورسات نيوز اوجي يعني جريدي عاليه كيكو بيشمرگي خواهنه چما دو بيجي لكوبانيه هانايا ولشنغالي هانا چما واسه خوازم مقارنك چكم دنبره كورسات نيوز يعني از خوازم زعما بس طبعا چيكو شيان شروان يپگي كم دكن يعني قالوا او اجنده لا انا اكيد اجي دبي وارده دخوازم بيجي اد بيجي يعني دمي نمونه كورسات نيوز يعني قال لي كورسان جي بيورنجي نيزك دبي يعني جورجر كيني جي بورنجي نيزك دبي يعني دخوازن قشتي راستيا نشان بدن لي بس هنا القناه دنا راسي ناخذ منافقكم يعني تين ناس كرن يعني از هيفي دكم يعني او نيزك بن نايكرن يعني او نيزك بنا جبو راستيا دوزي قالي كرد روابونا قالي كرد زراره يعني اوجي احتمال هنجار هذا كان سي بيانمير طيب باشا بيانمير دكي بس او بيجر چما قبول دكي ايكو بيجر قبول دكي چما او ايكو خبري حاضر دكي نوچه حاضر دكي چو او قبول دكن يعني ريفابرنيه
كوات الريفابري و كنالي قبول باشه كاكوزان ام بين سر مجارك دن كو بروسيا سياسيه لروج افا ام دبين باشتراكاتنا دهوك يا بستودوي تشريا يا كم هات امضا كرن ام دبين نها ناكو كي تشبوينو جوين بي امادبونا انجمن اجتماعيه كردي انا كسا برايفت دوجي سينا محمد افسروكا انجمن جلجوت كو او سي نوينرن انا كسين شرعينا او دفي انكو جوت نابا انجمن اجتماعي برياره بدا بتاكلانا دفي ركتنك هبه كو اندامن لفغاريا سياسي دور بخا قالوا يعني تشي ميكانيزم قدنين كو جوين دس بكن انا كسو تافدم جاردن جوين خود دس بكن بيفان ناكو كيان هذا تشتكي واقع بيجم يعني ريكافتونا دوهوكي جبنجه ودا جاليه ائتلاف الاجتماعي السوري اوبوزيسيون اخوان المسلمين نهض قبول كرن جوير روجيدا وان سوزا تيغدانا و دان و سي بارتيين دونندر انجمان دوجي و ناراضي بون و ناراضي بون او سي بارتينا اگر بي خوشن از نووانجي بيجم اوانجي انا هاجي ايجو مشكلات الخير اول تكاري بيجي نافا نووان سي بارتا بارتي ديمقراطيك كردستان سوريا بله بارتي يكتي ديمقراطيك او بارتي يكتي كرد برز برو ابراهيم برو هر وها بارتيا بيشفرو برز حميد درويش هر سي بارتي خو كرنا يك وانجمان خصنا جير كنترول خا وبخوجي دبن كنترول ائتلاف الاجتماعي سوري دانا افسي حزبنا ناخذن يك بنا كردا بين افاكرن ناخذن تشتك بي افاكرن مخابن يعني از تشت عجب دبينم افريكا فتنا دوكي كو بريز سروكي هرم بريز مسعود برزاني بخو امذاكريه او بارتيناتين ويك از بيجم يعني اگر از لجي بارتي ديمقراطي كردستاني عراق باما من محاسبه هو هرچه بارتينات قناهاجي محاشيه خوشي بن يعني من بقول وين تشلكن وتشوا في ريكافتني دوكي بيروز وين تكدن باشا انا كسد بجاكو مادام وانا يعني بن بيكرينا يا سا انكو دنگ داينا تاف دم لركتنا دهوكي او ان بارتا ما في ما امان سي بارتا در بخين جبركو دنگ داينا تاف دمي نه هالبجارتنا هالبجارتنا ليه داي هالبجارتنا ما دنگي نوفي خو بيو هالبجارتن ما في تدنيه تبيت شما دنگ داي فلان داري هالبجارتن يعني اراده آزاد از بي اراده خو آزاد دم مساله سياسي در برده مساله بو دستك هي بقولنا تعيين دستك هي قال وان بارتانو تفدم ودنگ داينا تفدم دم كده دفيا با دنگ دبانا نوينرن انا كسين بارتندن از بيجم نظام از ويتشتي همو جبنگه دا از بيجم او همو دجي خدا نينا اوانا همو حجه درست کن وکو هوليرا يكي هوليرا دو دي تيمي كرنسي انجمانا رجاوای كردستان و جارجي دهو كده كنسي تفدمه وبخوجي باشا اس برشكي بكم باشا 12 حزبون دندر انجمان دا نه 4 حزب مانا چما جبوچه هو كركت چيه معنی خو اوا انجمان نما معنی خو حل کرنه نمونه اساس نمونه يعني اوانا چما جبرگو اساس خدا اللي قال بارتي ديمقراطي كردستان العراق يعني علاقته خو لقالوا او نرس يعني زمان ما جبرجو اون علاقته خو لقال عربو هنا يعني وكو عربو حزكن جي بارتي ديمقراطي كردستان وجهري ما كردستان جي حزناكن سياسته يعني بالراستي او يعني تفدم شما رينادا كو انا كسا وان سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهره يعني اودي بيجن ما او بار در خستنا جي انا كسي وما في ما ام سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهرين طيب باشا جبركو ريبازاوان جي سي بارتيو دو بارتي سركينا بارتيو بريز شيخالي بارتيو بريز نصر الدين كافنترين بارتينا ومازنترين بارتي انجماننا چاو دكانو وان درخينن چاو حق ملت خواه حق قوات خواه بتایبت بارتيا يكتيا ديمقراطيكا كرد لسوريا بريز شيخالي لحلب هي للشامي هي لعفرين هي لكوباني هي لعمشون كيا ورا بارتي بريز حميد درويش يعني بارتيو بنمونه يعني بيشفرو تنها الجزيره هي يعني با ايما راسي بيجن لعفرين بيش كسي خو هنا يعني بارتي دن ديش بورانگينه بارتي يعني تنها و بارتي مازن چما دور بخينن شما خو تنه سه بارتي خو بكن اساس يعني اف شاشتيه از بيجم اجبوت ديروك داخفم بلا بلكم نهاجي خو عاجز بكن شما ابا وادا اوي
از وید رخنه دکم از شروفه دکم جبود دیروکه و ریکا وان شاشه بلا ریکا خوب گورن و سه پارتینا بلا دناف خدا بردام بکن و بلا مرجعیت گاتی آواکن لیوگری سیاسی بخورد بکن ببینن که اگر نبه براسی دیروک ملت دوزا کردی لوان نترحمه باشه کاکو زان يعني اگر نه بینرک انکو تماشاوان بس 4 ساله روشا سوريا بردام و قيران سوريا بردام هر وصلنا كو كين نفبرا آلين تفجر كرديجي بردام يعني افشر مزارينيه بولان الكردي كل ديوان 4 سالان دا ناجهنا ركعتنه واف نعرب اسرائيلينا يهودينا كنا جهنا ركعتنه يعني نابت جهش شرمه جبو آلين سياسيين كرد لسوريا كو ناجهنا ركعتنه براستي يعني همو كردنها بيزار بوينا جوان ناكو كين كردن سوريا يعني از بلانا في برسياري دكم چما يعني دقل في روشا كوباني كو روجانا شرفان يباجي وين يباجي تينا كشتنو الشهيد دبن اللي ام دبنين افناكو كي بردامه چما اعتبارك بو خونا الشهيدان جي اللي برشافنا خان نها نم از ديش بيجم مالي او بارتين قدو هندر انا كسيدا مالي نا يعني الرئيس الناس رجي برئيس سروكي هريم رادقرن سروك مسعود برزاني ونجي جيكتين الشمالي ومام جلال رادقرن اگر رئيس جوان رب قرطانا افتشتان هذكرن يعني وي كتيو كردا ببارستانا مع الاسف وكو جريدوي بعربه وكو جريدوي بائتلاف السوري نجريدوي بهريم كردستاننا واوي قد بيجن اما جريدوي هريم كردستاننا راس ناكن او سياستي كدكن جبول لهمبر بياده وتبدم وان خوددن اوليه هريم كردستان يعني تش راسيا وان جهريم كردستان حتى از اون بارتي ديمقراطيك كردستان سوريا برئيس سروكي هريم اولي كار كريا دعم كي اما اونو دبن را لقال عربونا حزكن بعربونا هريم برانبر جدا اما راسي كان جبوي جي او شهيدي قلت بيجي شهيد لكوبن دكفن او ناجي بوي كوري دكن از بيجم او جبرجو جار هيا برجوانديه تك شخصي برجوانديه مساله دولار وابوري وافا شافي بارتي دمي رجاوي كردستان كور كريا باشا كاكو زان يعني برانبر جدا دماكو ام دي گشتا دم جمر 5 ایواری ام همو نوینرن پارتان دینن او جید برانبر جدا لی انا کسی دبیجن کو تفدم صدمه کو اف لیوگاری جوین لیوگاری آنکورا کتنا دهو که سرکتینه باید و نهات یا پراکتیزه کرن دبیجن کو تفدم و اف لان پیاده سیاستا پکه که پیراو دکن و ناخوازن پرسن روش آوات چاره سر بکن یعنی اف تومت باره دجي هفدو دوباره دبن و ناين چاره سر کرن و رکتنا دهو که جهاد کرن و آناکو کی بردامن و يعني تهمت بار کرنا هفدو بردامه يعني نرناتا لسرويه کی از دبیجم اگر پیاده و تفدم سیاستا و اجنیده پککی بکارتینن از چاوه ور ماشتکم لم مخابن او ناجي یه ائتلاف سوری یه عرب شوفینی بکارتینن او نه حریم کردستان خواسكا يه حريم كردستان لرجاوي كردستان اجنده حريم كردستان بكاربانينا ان اي بارتي ديمقراطيك كردستان اي كتين شمالي كردستان از راسي بيجم حتى انا كتي بحث نكريا او نا اجنده ائتلاف سوري اي معارض اي روج دبيجن سري كرد ببرن بس هم جعاره ند بيجي صالح مسلم بكوجن وكسد بيرا ادي باشا او ناجي لور بيدنكن معنا خر رازينا يعني او نا از بيجم اي وان اجنده عربي بعسي اي كيفن واي اخوانايا پیاده و تفدم جي يه PKK به اتشافه اون ماش دكمش بركو PKK كردستانيه بس افرض عربي شوفينينا ائتلاف سوري عربي شوفينينا كجان باشه عبد الباسط السيداجي كجان باشه ائتلاف باشه اي PKK باشه يعني عبد الباسط السيدا كومنتك بلاف كريا دبجاكو اف افل الروج افرودت يعني پیاده همو تفلي هف كريا تيك دا ناخوازه برسا كرد چاره سر بكلي روج افا از وكو روجنامه‌وان کی سر بخو از باخفم پیاده پارتی کی نشتیمانی پارتی کی کرده پارتی کی حق سا هلاک بیا امک دایی حق سا ارگ دایی اگر پیاده نبا یا پاکیج نکنه رولا خواب بنیا جبرگو پیاده پشت جوانه یا پاگیرا یعنی ایرو دمیگو یا پاگی نباجی و نها داعش و روج بروج دست خلکه ما ببریا سرد خلکه ما ببریا و خلکه ما نتحال بوکو کانه ها الرقي والرقي وندي بينو چده به چنابه ایرو باشه یپگی و یپجی به گمان بالکاریا هزکا پیشمرگه بردامه لکوبانه دو جاده دن
جدست داعش هاتنا پاخش کرنو 28 تروریستن دنجی هاتنا کشتن لگوری راگهاندنا کان ناوندا چاپمانی و راگهاندنا یکینن پارسنا گل یا پگل کوبانه هرج بو سر بنگهن تروریستن داعش بردامو برف زدابون جديدشا دنفبرا شروانو تروریستن داعش لگوری راگهاندنا یا پگل شروان لچپرا باشور روجلاتا کوبانه هرج کرنا سر تروریستانو دو شقام دو جاده لدست داعش پاخش کرنا ده انجام جدا 27 تروریست هاتنا کشتنو کلخن حف جوانجی لبردست شروانن یه پاکدانه و دست بسر رجای کازور یا چکو تقمانیان دا جی هاتیا گرتن ده بشک دنیا وی راگهاندنه اما جبه که هاتیا کرن که دو شروانن یه پاگه و یه پاجه لنزیک گنده توینا لحسکه هرش کرن سر تروریستانو ده انجام دا تروریستک هاتیا کشتن بله بین رجا لاستودیو کورسات نیوز ما میوانداری برایس هوزان عفرینی چالاگوان سیاسی و هر وسا روزنامه‌وان کریه که هوزان بخیراتن جاردن بو استودیو کورسات نیوز یعنی لوان روزان ام دگهین مها چاره برخدانا کوبانه و هیان ها شر بردامه از خوازم پرسکی بکم عند بجنها جبر دجواریا سرمایه شر دناف کولان دا کیم بویه قالوا داعش توشي سرمایه بوونه یانجی شروان نیه پگی سپاس دکم جبو برخودانه ول روجاوا ول باکور ول همشونه ول روجاوای کردستان ول باشور رئیس سلاف له پیشمرگانه ول یا پگاو گریلا او پرسیاری ایوا براسی پرسیاری کی گرینگا اگر ایما تماشا بکن يعني يبهجا ويبهجا براستي لوي روجانا د ايرش دانا د روشا اوبراسيون دانا ساربونا وان از باورناكم هبه و اونا كار خوجي دوام دكن نهاجي مشتنور نها دور بيتش كرين دايا وهندك موي اواجي بتمامي بكبي دسته يبهجو يبهجا وهيجي كردي اما بيجم داعش نكاري وكو بري بر خوبده جبرجو او هزوانی اراده کو دخواستن بردوام کن لکوبانی نما یعنی از کارن ویدیو کیده از نشانه کی بدم یعنی ویدیو درد که پروپاگاندا دکن د پروپاگاندا خود چه دبیجن چونکه اول دیار ایجی تشبیه نمانه دبیجه خود تعالی اف شنا پر پیروز دیه جبوی ام ویراد بجن چاوی اسلاما و دبیگو ام بپارزن ام خودی درکن وقت اسلام یعنی چه وقتی دنیای گوتن کوبان پیروزه چه وقتی القرآن گوتیه الاسلام گوتیه کسی بحث کوبانی نکریه اما دبردن ها چی دبیجن عرب دبیجن عین العرب او دبیجن عین الاسلام يعني اوان نكرنا عين الاسلام يعني بخبر كوبن التاريخ والاسلام وقناوتي اخفتني يعني اما التاريخ قهرمانتي درويش عبد وان دلال دا او هاتي بيكوني يعني وهاتي شروع بكرن يعني اف نشانه چيه يعني داعش د لشکری و عسکری دا بسر نکد ایدی دخوازه به مسئله مذهبی و مسئله فکری تشتندن چه بکن جخورا درست بکن و خلقه بخوبینن باشه كاكوزان يعني ام دبينين كو افروج بردامه والشرب افشون بردام يعني از خوازم لسر هندك شتن تايبت بسكنم دما كو هندك كنال راغاندن ميديان كردستاني جي تركيز سنخاله كن بنجهين دي كان دبيجن كو نها او پیشراوین شروان یپگی و یپجی راسته يعني ام همو دخوازين کوبانه ایرو بری صبح بتمامی به رزگار کرن لی او ترکیز لسر وی هزا پیشمرگی دکن کو بگومان ام شنازی پی دکن چما او کنال راگهاندن دبیجن اگر او هزا پیشمرگی نبانها کوبانه بتمامی دکت دست داعش چه گرنگی کی به برخودانا یپگی و یپجی نادن بنرنا صدام چه يعني براستي د روج چلی دا از بخول و دری بوم يعني لکوبانی بوم مدی تراوش يعني پیشمرگی ناوت بون يعني او مسألة كاتنه اساسا فكري واندا تنبيو نادي فكري يبقى كده يعني ازانم يعني او مسألة هاتنا پیشمرگا نه هاتنا پیشمرگا جي احترامي يعني بيو اوليكار يعني هاتنا پیشمرگا بيو اوليكار جبو رزگار کرنه بزودترین دم اما نگو تیوی و تایکو که پیشمرگه نبانه کوبانی دکت چاوا 40 روزی و دمه لبر خود بون
و تشتكي وتنبي وكتبيج كوباني بكاتو يعني او تشتا يعني بس ازكارم بيجم ليداني فروكان جنگي هيزن هفايمان رولا وان هبو او جي شو وقتي هبو پشتی بیشتو هفتی مهدا بریوی لدردور دادن راست ندکرن بریوی سیاست کون هبو اما پشتی کو شما او سیاست هات فشار زیاده بو بیشتو هفته مهدا فشار خلقه زیاده بو مظاهره زیاده تر چی بون د خوپشاندان دا آشکاره دگوتن هیزن هفایبان درو دکن راست ناکن و هر وها پیفدار یپگی برز جان پولاد جی پولاد جان هلويستا خا حشك نشان دا همبر هيزن هفايبان داغو بله كاكوزن يعني واشنطن جهداريا وان همو ناراضي بونان كير وداخويانين ياباجيانجي دسبيكي كو رجل سر كوبان هات كرن باراك اوباما قلت كو دي استراتيجيه دا مدنينه كوباني امتني تركيز لسر العراق دكين تشما يعني جبلي وان خال الكتب بحث كير شما امريكا نها تركيز دكات السر كوباني دوي دمدا جي وكو اقدار بون برادرين كتير شواني كردستان ده هولدان كي پر بهز دابون لقال امريكا همو كزانه هولدان هر وها لقال يابجا جوين لقال امريكا شي كرن ودمدا جي هن وشورت براسي اشكره نبو چونكي روش نو كنا كابو يعني وچغه بنهني دات كرن يعني يكتين شماني كردستان بيوندي يابجا وامريكا بنهني تشكر يعني ودمي روش جدا بو امريكا جي هن را نگهاند بو اما پشترا هدي پشتي گوچك لكوباني هاتن اويتن ج يابجا ج عاليه هزن پیمانه فروکان وان و دمي هدي مساله اشكره بو ايدي چوندنا پيشمرگاجي و دمي ايدي تركيا كتبن امر الواقع حتى قبول كر يعني دكارم بيجم هن رولا يكتي دشمني كردستان دوي مساله كوباني ك هزن هفايمان جدي بگرن و فشار خلق کو خوپشاندان لهمو دنیا کرن و روجا کوبانی بو روجا که دنیای جهانی و برخودانا یپگی و یپجی وکر دنیا عالم همو نچار ببن ورن کوبانی آریکار بن یعنی از دکان نمونه که بینم وزارت بروانی امریکا گوتنکر گوت چما هاتن آریکاری کوبانی کن برخودانا هزن یپگی و یپجی بقهرمانتي وان هيشت كأم ورن اولي كوربن يعني خو اعتراف دكن يعني بله باشا كاكوزن لدسبيكي من برسكر از بارم بتمامي برسوا من ندا هناك لاين هناك كانال دخوازن جشيانو كارينن يباجي ويباجي كيم بكن ارمان جوان چه دوي دمي هستيار ده از بيجم بريجي من قلت براسي هر كانال كي كردي اگر هول بده لكوباني رولي يباجي ويباجي كيم بكي آن لاواز بکی از بیجم گومانا هر مروف که سر و کانالی هیا او کانالا خدمتی گلی کرد کار ناکه او کانالا فیتنه درست که دناوره پیشمرگا و یپگا و یپجدا و هن لشنگارجی لشنگارجی به پیچوانه وید بیجی یعنی به شنگارجی ده بیجن تنها هیزی پیشمرگا جیجگه هیزی پیشمرگا هیزی که دیگه تو نه آریدا لهمون نوایه يعني چما وجداني انسان نه اخفه چما كورسات نيوز راستيا دبيجي چما كورسات نيوز اوجي يعني جريدي عاليه كيكو بيشمرگي خواهانه چما دبيجي لكوبانيه هانايا ولشنغالي هانا چما وقت لازم مقارنك تشيكم دنبره كورسات نيوز يعني لازم خوازم زعما بس طبعا تشيكو شيان شروان يبقى كم دكان يعني قالوا او اجنده لا انا اكيد اجي دبي وارده خوازم بيجي ادبيجم يعني دمي يقول نمونه كورسات نيوز يعني قال لي كورسات جي بيورنجي نيجي دبي يعني جورجر كيني جي بورنجي نيجي دبي يعني دخوازن قشتي راسيا نشان بدن لي بس هنا القناه دنا راسي ناخذ منافقكم يعني تين ناس كرن يعني از هيفي دكم يعني او نيجي كون نايكرن يعني او نيجي كونا جبو راستيا دوزي قالي كرد روابونا قالي كرد زراره يعني اوجي احتمال هنجار هذا كان سي بانمير طيب باشا بانمير دكي بس او بيجر چما قبول دكي ايكو بيجر قبول دكي چما او ايكو خبري حاضر دكي نوچه حاضر دكي چو او قبول دكن يعني ريفابرنيا كوتا ريفابري وي كانالي قبول باشا كاكوزان ام بين سر مجارك دن كو بروسيا سياسيه لروج افا ام دبين باشتراكاتنا دهوك يا بستودوي تشريا يا كم هات امضا كرن ام دبينين نها ناخوكي تشبويناو
جوین بی آماده بونا انجمن اجتماعی کردی انا کسا برایت شد دو جی سینه محمد افسرو که انجمن گل گوت کو او سه نوینرن انا کسین نشرعینه او دوی آنکو گوت نابا انجمن اجتماعی بریاره بده بتاکلانه دوی رکت نکهبه کو اندامن لفگاری سیاسی دور بخه قالوا يعني چه ميكانيزم قدنين كو جفين دست بكن انا كسو تفدم جاردن جفين خود دست بكن بيوان ناكو كيان هذا تشتكي واقع بيجم ريكفتونا الدهوكي جبنجه ودا جاليه ائتلاف الاجتماعي السوري اوبوزيسيون اخوان المسلمين نهض قبول كرن جوير وجدا وان سوزا تقدانا و دان و سه پارتیین دونندر انجمن دوجی و ناراضی بون و ناراضی بون او سه پارتینا اگر به خاطر از ناویانجی بجم اوانجی آنها جی ایگو مشکلات در خیلی اول کاری بجی ناویان سه پارتا پارتی دموکراتیک کردستان سوریه بله پارتی یکیتی دموکراتیک او پارتی یکیتی کرد برز برو ابراهیم برو هر وها پارتیا پیشورو آبرز حمید درویش هر سه پارتی خو کرنه یک و انجمان خصنا جیر کنترل خو و بخواجی دبن کنترل ائتلاف اجتماعی سوری دانه افس حزبنا ناخذن یک بنا کرده بین آوا کرن ناخذن تشتک به آوا کرن مخابن يعني از تشت عجب دبینم افریقا فتنا دو که کو برز سروکی هرم برز مسعود برزانی بخوا امضا کریه و او پارتیناتن وقت از بجم يعني اگر از لجي بارتي ديمقراطي كردستاني عراق باما من محاسبه واحد شي بارتينا دكن قنهاجي محاشيه خوشي دبن يعني من بقول وين تشدكن وتشوا في ريكافتني دوك بيروز وين تكدن باشا انا كسد بجاكو مادام وانا يعني بن بيكرينا يا سا انكو دنگ داينا تفدم لركاتنا دهوكي او ان بارتا ما في ما امان سي بارتا در بخين جبركو دنگ داينا تفدمه نه هالبجارتنا ليه ده هالبجارتنا موضوع كي نوفي خبيو هالبجارتن ما في تدنيه تبيت شما دنگ داي فلان داري هالبجارتن يعني اراده آزاد از بی اراده خو آزاد دم مسئله سیاسی در برده مسئله بو هالبجارتن ولا بقولنا تعيين بكره دستك هي قال وان بارتانو تفدم ودنگ داينا تفدم دم كده دفيابا دنگ دبانا نوينرن انا كسين بارتندن از بيجم نظم از ويتشتي همو جبنگه دا از بيجم او همو دجی خدا نینه اوانا همو حجت درست کن وکو هولیرا یکی هولیرا دو دیه تیمی کرنسی انجمن روجاوای کردستان و جارجی ادهو که دکنسی تفدمه و بخواجی باشه از پرس کی بکم باشه 12 حزبون دندر انجمن دا نه 4 حزب مانه چما جبوچه هو کارکت چیه منو خو اوا انجمن نما منو خو حل کرنه نمونه اساس نمونه یعنی اوانا چما جبرگو اساس خدا لقل بارتي ديمقراطي كردستان العراق يعني علاقته خو لقالوا او نرس يعني زمان ما جبرجو اون علاقته خو لقال عربو هنا يعني وكو عربو حزكن جي بارتي ديمقراطي كردستان وجهريمه كردستان حزناكن سياسته يعني بالراستي او يعني تفدم شما رينادا كو انا كسا وان سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهره يعني او ديفيجن ما او بار در خستنا جي انا كسي وما في ما ام سينيونرن لفغاريا سياسي بجوهرين طيب باش جبركو ريباز اوان جي سي بارتيو دو بارتي سركينا بارتيو بريز شيخالي بارتيو بريز نصر الدين كافنترين بارتينا ومازنترين بارتي انجماننا شو دكانو وان درخينن شو حق ملت خواه حق قوات خواه بتایبت پارتیا یکیتیا دموکراتیکا کرد لسوریه ابراز شخالی لحلب هيا للشامي هيا لعفرين هيا لكوباني هيا لحبوشون كيا ور پارتی ابراز حمید درویش يعني پارتیا بنمونه يعني پیشورو تنها الجزيره هيا يعني با ايما راسي بيجن لعفرين پیش کسی خواه هنا يعني پارتی دن دیش بارنگینه پارتی يعني تنها و پارتی مازن چما دور بخینن شما خو تنه سه پارتی خو بکن اساس يعني اف شاشتیه از بجم اجبوت دیرو که داخفم بلا بلکم نهاجی خو عاجز بکن بین شما او وادا اوه از وید رخنه دکم از شروفه دکم جبوت دیرو که و ریکا وان شاشه بلا ریکا خو بگورن و سه پارتینا بلا دناف خود بردوام بکن و بلا مرجعیت گاتی آوا کردن لیبرگری سیاسی بخورد بکن به رنگی اگر نبه براسی دیروک ملت
دوزا كردي لوان نترحمه باشه کاکو زان یعنی اگر نه بینرک انکو تماشاوان بس 4 ساله روشا سوریا بردام و قیران سوریا بردام هر وصل ناکو کین نفبره آلین تفجر کردیجی بردامه یعنی افشر مزاری نیه بولان کردی کل دیوان 4 سالان دا نگهنا رکتنه و اف نعربو اسرائیلینا يهودين كنا جهنا ركعتنا يعني نابت جهش شرمه جبو آلين سياسيين كرد لسوريا كو ناجهنا ركعتنا براستي يعني همو كردنها بيزار بينا جواننا كو كين كردن سوريا يعني از بلا انا في برساري دكم شما يعني دقلبي روشا كوباني كو روجانا شرفان يباجي وين يباجي تينا كشتنو الشهيد دبن اللي ام دبنين افنا كو كي بردامه شما اعتبارك بو خونا الشهيدان جي اللي برشافنا خان نها نم از دي شجد بيجم ماني او بارتين قدوهندر انا كسيدا ماني نا يعني الرئيس الناس رجي برئيس سروكي هريم رادقرن سروك مسعود برزاني ونجي جيكتين الشمالي ومام جلال رادقرن اگر رئيس جوان را بقرتانا افتشتان هذكرن يعني وي يكيديو كردا ببارستانا مع الاسف وكو جريدوي بعربه وكو جريدوي بائتلاف السوري نجريدوي بهريم كردستاننا واوي قد بيجن اما جريدوي هريم كردستاننا راس ناكن او سياستي كدكن جبور لهمبر بياده وتبدم وان خوددن اوليه هريم كردستان يعني چه راستيا وان جهريم كردستان حتى ازان بارتي ديمقراطي كردستان سوريا برئيس سروكي هريم اولي كار كريا دعم كي اما اونا دبن را لقال عربونه عرب حزكن بعرب رانا هريم برانبر جدا اما راسي كان جبوي جي او شهيدي قلت بيجي شهيد لكوبن كابن او ناجي بوي كوري دكن از بيجم او جبرجو جار هيا برجواندي تك شخصي برجواندي مساله دولار وابوري وافا شافي بارتي دمي رجاوي كردستان كور كريا باشا اكاكوزان يعني برانبر جدا دماكو ام دي گشتا دمجمر 5 ایواری ام همو نوینرن پارتان دینن او جید برانبر جدا لی انا کسی دبیجن کو تفدم صدمه کو اف لیوگاری جوین لیوگاری آنکورا کتنا دهو که سرکتی نبوده و نهات یا پراکتیزه کرن دبیجن کو تفدم و اف لان پیاده سیاستا پکه که پیراو دکن و ناخوازن پرسن روش آوات چاره سر بکن یعنی اف تومت باره دجي هفدو دوباره دبن و ناين چاره سر کرن و رکتنا دهو که جهاد کرن و اناکو کی بردامن و يعني تهمت بار کرنا هفدو بردامه يعني نرناتا لسرويه کی از دبیجم اگر پیاده و تفدم سیاستا و اجنیده پککی بکارتینن از چاوه ور ماشتکم لم مخابن او ناجي یه ائتلاف سوری یه عرب شوفینی بکارتینن اونا نه حریم کردستان خواسكا يه حريم كردستان لرجاوي كردستان اجنده حريم كردستان بكاربانينا ان اي بارتي ديمقراطي كردستان اي كتير شمالي كردستان از راسي بيجم حتى انا كتي بحث نكريا اونا اجنده ائتلاف سوري اي معارض اي روج دبيجن سري كود ببرن بس هم جعاره ند بيجي صالح مسلم بكوجن وكسد بيرا ادي باشا اونا جي لور بيدنكن معنا خو رازينا يعني اونا از بيجم اي وان اجنده عربي بعشي اي كيفن واي اخوانايا پیاده و تفدم جي يه PKK به اتشعبه اون ماش تكونش بالكم PKK كردستانيه بس افرض دول عربي شوفينينا ائتلاف سوري عربي شوفينينا كجان باشه عبد الباسط السيداجي كجان باشه ائتلاف باشه اي PKK باشه يعني عبد الباسط السيدا كومنتك بلاف كريا دبجاكو اف افل الروج افرد يعني پیاده همو تفلي هف كريا تيك دا ناخوازه برسا كرد چاره سر بكل روج افا از وكو روج نموان كي سر بخو از باخفم پیاده پارتی کی نشتیمانی پارتی کی کرده پارتی کی حق سا هلاک بیا امک دایی حق سا ارگ دایی اگر پیاده نبا یا پاکیج نکنه رول خواب بنیا جبرگو پیاده پشت جوانه یا پاگیرا یعنی ایرو دمیگو یا پاگی نباجی و نها داعش و روج بروج دست خلکمه ببریا سرد خلکمه ببریا و خلکمه نتحال وکو کانه ها الرقي والرقي وندي بينو چده به چنابه ایرو باشه